yes our policy dey ba no ye ba ye ne abesi factory no okay ye si factory ni wi a ye ne abehwese workers na omo factory no ye etu omoka for 2 good years policies are John Dramani Mahama wade ba no ebi no ye betua nipa na workers na omo ye adwuma ho no 2 years aban ne be mo omo car bus a wo de be form from one place to another proud to that no so no aban be mo omo a certain amount of money like 30% of capital na omo de ye adwuma no aban ne be make sure they provide needed machinery a omo de ye adwuma no. So it will become like government and private partnership. Based on that, no. Abani super say, wo ye managing director, no fancy mo sika no rough. Policies no mo ye no, and it's wadi hu no mo hu ye, but wo mo anwina hwan kwan. Ye NDC, enyoma ye ba be ye wo Asante Mem ha, Ghana ha say no. Enya sinkuma. Me nuan mo Central Market. Mo ha ye me ha, mo ha ye NDC ye ha. Dia dru no sabe mo na mo ka che se enoma mo ye den ni o man koye na mo se enkwatra nchen he say mo aso ansuo mo aso ansa dia mpesa me ka kire mo ne se John Dramani Mahama de o ka kire mo ne se one district one factory no wonu de ni policies are de ba no a partnership with private sector yan ba akwa investors aba ye di machinery beba ye di machinery ni be si factory amount ye be si factory ni wie so a ye be employ workers no government ni be tu omoka government tu omoka so wie a ye be make sure say ye be ma wo company na mo ye adwuma no 30% enti wo ben na beto ne oma wo company no ha company bia wo dia ne say you pay down payment of 30% after production 90 days or 60 days you pay the balance enu na China no ni ade ekoso enu na President Mahama ami akwakoye pragmatic research I say ye ba sa policies when ye dey ba MPP as a party omuni ani so ade hu bia sese policies na odi policies ne ba ne ade sese ai an ka sebin ka sem si ya ka eso kokko market kwa na ko ne wo negotiate kwa sa ba pay kura no MPP for asantefo modishia no ne apam na sinche no eti dia dru sese ndi obeka bia ma mo ane yen NDC for ye ne adwene mo ho airport ala na sem na wo kan ala sem na me kan so 1D1F nyanya ni initiative one district one factory dem me kan no ni initiative ananyo na de bae nya na so ye no mo dis policies ne bae but sa nyoma ni nyanya effective enya effective ti ye de kan say employment kwa be fa so be man krofo anya adwuma ya ni say one that is the first aspect America government and private initiatives ye ba be partnership proud to that no so no NDC as a political party ye man me ngomasua ne theory biem Kejetia forma mo ho kire mo ho a mo ma wiawie school mo nya adwuma nye ana so mo de mo be ko school ye be see vocation center amamo ne be hwe se o mo yeso musuansa no adwuma ne be sua etu ni ko be wie secondary school no sa vocation center for one constituency bia no obewie no na okra ne sa no adwuma ti Kejetia de ye dwene o mo ho because ye ni esi Dubai market ba o mo ye ni eni mo ha ye ni eni kwan be fa so be mo adwuma koso it is MPP ba be catch yourself Kejetia no ya MPP wonwu ho akama mu ha se wonwene mo ho hwe mame kasem cho omo conference na o MPP as a political party nye ne start yo yeru akofo okono naka at the normal sense na dwuma pa obeye naka akufo adoba so obeto aso na ko wie market ne kra mo John Dramani Mahama ye second term and ko betwa na ka yasisa yina mo na Asante Ghana man esimo mpay yate ase hwe me ba Kejetia sesi aye wo Kejetia okọ Kejetia sesi a woni problem mu face sesi e man business o me ya skank ding no mu hion then it skank kakra no bia adwuma na ban oba wo se won the economy ni stable oba ma economy na be stable ebia atopen omuko Togo kofa ne ma odi sika be free abedu Togo no obedu na sika ni nyina na ahye because sika no bedu ho no
sika na ekura no Ghana ha o de koye no obedu ontimi ntɔ ne no because inflation na more hwɛ na hwɛ ka Ghana MPP aban ba yi Kejetia issue kanya issue bia some issue nya issue bia MPP be fa amamu yi kura no na Ghana na ye debt 22 billion Ghana cedi asa 22 billion Ghana cedi no ekɔ 557.7 billion sika twitwi dia wei ade no mde ye Confirm market na ohoi. Kejetia market phase 2 na ohoi. Kejetia kwa electricity bill kwa electricity kwa no omu nya light omu dia ye omadwuma. Enyoma boa ye dindindin. Cost of living ay high. Amafo omu titu omu dem kwa no accommodation kwa so ho aye den amomo. John Dramani Mahama gonja de she say woni de wosoma santima yo. Woni de asantima musman ba bi obako. One day was saying when he be a walker, the walker chillas and Timaya say, Simple or ye be no more or onion ya, what you want somebody more funny one in channel. No door, no more no. What domodo? Ja, Missy Ben, when your time na say I call airport or ye be free hono. Ye be free kunyasono. Said the airport what here. Now she say at this present moment. But we say, and you might ye no, then yes, ye need this policy, ye need this initiative no by. Kumasi airport, but MPP before Escomas. Almost Comas. Kejetia for some more cano. Make a cheminu, minu bema. What time ya mepa? Mon confirm, MPP for ya more sodo. Che, so party, let's a party no, I will join no. What the V8 the back Casachoa, who say, and you basic from. What the V8 and the back Casacho, now what has a problem or no better, no one problem as of what. Enya de be possible. Ben Kejetia for how ye me how. Kejetia for how Asante my how. Kejetia for how Ghana how. Na den tina sabi hwe ko tema come tina run about. Kokko hwe ho. Just recently akonda ko hwe adwuma o maye ho. Aha na mo ba namba mo ne wo hene sabi wato deba bi na maba na mo ba na mo de mo ha betwitwi akonwa kese na mudi mu dwe kugonya kese nyina no se na ye na nanom chichiri kuro na e kan betimi de ho be tag de yen de kan se samusimu da santima no besuma santima munsum ni ye na nya santima asabi ka ba bia mu wei kan mu ni ho Ben asantiman ayade bia eni Ghana man ayade bia President John Dramani Mahama Chema Sedun Ketia Fifi Kote Nana Kwasi Dr. Adimako me se omo da omo ntimi na because omo dwine ho kwan abefa so a amafo adwuma be den ebekoso Ben market wo about 3 years ago me hu wonom kokko hesa ma na hu omo cha Ben ne so mbetimi kura yibode se fakoto kam ne fakwa nipa na sema waka no asema waka no asema ehia MPP as a political party as my address campaign no mo ye na ye break 8 wo break 8 obi asem impreduasa wo bi adwuma wo ye kura egu onwini sa ne ma we ho 8 na wo break bidi mi samu besi no the American say say Ghana ayedene say Ghana eni daso say Ghana ahokyera ba say Ghana sabi wonyu obi a wo MPP mu a sabi betima tu aka anaba kokoto aba no age 100,000 na ade akokoma ma me so ma me fanwura ne market o Kejetia Ghana wonka ho enti Ghana man Bono man Asante man minuanom am no ofofo me ofa no mo anwona mamu me ofa no mo mfanti mamu me nananom me sramo de se de adu ni de neoma topsa ahemfo a mo aka ese mutimi kasa ma Asante man ne Ghana man mo so kasa man ne se neoma mu adene na ye kama na kosi na John Dramani Mahama de wo se mo hawo ye ne hawo wo se Kejetia fo asem na wo asi no wo ba na ne kyen ya John Dramani Mahama ba Kejetia wo ba ni wo mo abetena se akasa Bema oba fom
bema obre ne ho ase bema sebi wodwene wani biefo ho bema sebi mpradua so obi hawo ye ne hawo John Dramani Mahama say asantimaye kajetia mpanifo yi oba na mesemo demonstration na moye ne kama na moye ni se mohwe ni ye na mohwe ya obi be hye atare kokko obi ya be fremu dia be se enmonyama monya wo ho nyina eti moye demonstration na wie no mo san hwe wo se bi mpradua san MPP fo nko hye atare bi mewuram na yansa mechichi mo emfa nko gum because ni omo mo ye doso MPP ba ye se media kura no mo ni aso mo de kasa wo ho se sia ya me kasa obi beta be wura ye sia betutu ni amani nyina akọ emra nya adwuma Kejetia force mo ka no mini abema me so from panifo otra mo ko na mo no mo kasa ne no kura na sabe ye niamba mu kura no ene na kwasi appointing ye se enko rounds ne ko hwe challenges me the report na Akoma no because somehow who here engineer ya two engineer or Kejetia ye dia to na nimu asese no wono omo kasa kwan be fa so die be ba ho ne enu omo officially no ye dey no ba be kasa because omo how ye how yo Mate William Atta Owusu ekasa edema the National Democratic Congress or a member of the Ashanti Regional Communication Team